Kan National People's Party haka khatlai tarik uyayong arja arpusau kalau penlong gejing lang patba mau kurwat ban panjing kersan na kabenta ka kertong jong ka party ka Dr. Maisel Amperin Lingdo ka banyak khonnya election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ka banlong haka khat khandai tarik uyayong arja arpusau. Haba ajing kran hak ni gejing yalang nakaliang jong state president ke National People's Party uba Preston Tensong bolong ru hak jokopor usumbut menteri rangba ke jela ula kentu jore hipat ba bakimdai ban sya yalam bakla hak no yalam ka Voice of the People's Party ki bawan ban penbet pat ba hak kerteng jong jat ben riu tang ban mentoi shimen. Ula kentho ru ik MLA ke VPP bakilat he nia hakiren san yalap election hayo hahat habaro live henrutli ki constituency henry hapo south li ki constituency la jongpan kimla ban wanra kampen roy AA. Ula ong baki shu he nia tang hamadan mat korukom ya berngempat lada job election hapo ke assembly kin terting henry bonsen kila mi shabar naki daw baret baria. Ula ong bahamot pran hayo hahat ki kren la kumukla badapoi hayeng dorbar ki long tang kum umur siang. Hakani kesngi lai don nang ru dau noi lam ke NPP ber UMLA berim ke Mausen Ram uba HM Sang Pliang, UMDC ke Lat Mkra uba Fanten Lakadong, UMDC ke Mau Kurwat uba Karna Sok Sang Lem Kiwei. Ka ke bangamut ban ongang ni. To ya husiar. Husiar. Ngej yanga. Haka kerteng joka jaj benriu. Ku mapi hitam mapi ke jaj benriu. Kabama kalong bayok ngisya yalam bakla. Yok ngisya yalam bakla. Ko kikme kikpa kikon samla. Longkum basyok tendep. Myo isyok kae baka parti NPP kalale. Kae buba Preston ula Prisang Banwara hangne haka district headquarters jongpi. Kini kira orang ba kibatip kitip. Kano pausnem ka college yang pi. Katulop hap banyak rong donation. Syua ka election arhajar arpulai. De mengabawan hang de. Ibabu insaki ya katau principal jong ka college. Ka sorkar ka sanction. Hadu arpo saw ngot kinong hikay. Knang baka de ka college siyong pi. Kanang keu siya prang. Kikod samla. Kikmekik pano labadok bajenjar. Banpa kelas siya kikon. Syadu siya silong kamde kabasok. Hap ya wayeng waysem. Nang tamtip ya kajing syongsok kajing syongsngan. Jogi kun jongi. Hanrei lada ka biang ka pule. Tang hang de hamau kerwat. Kiyo ia kedikri. Ngidang ya keren bajongi doktor kentiu. Tongin ya pos neuru. Omtang ia ke college. Omtang ia ke science. Omtang ia ke commerce. Balingin pos neuru ia ke school ba. Baka de bandon hang ne ha southwest Hills. Gidon kam ya kabukum kata. Rengong pi wat ya ngap. Ya kini kibreu ki bisuheni a. Tang hamadan. Karukom ya berngembang ite lada job election. Hapo ka assembly ngin ya terteng kiong bonsen ki mi na assembly. Pila ban mudur. Don ki isu ki banganga expect bakin ya keren. Na idawi barit barihana ngi walk out. Hamot pran hayew hahat pikren lakom ukla. Wah poi hayeng dorbar tangkum imur siang. Long kum kata. Ngahikai ya piko ke kon samlabe jonga. Yo pi alam, yo pisah alam bakla. Kilong keme, kilong kepa, yo pisah alam bakla. Habang keren ya katem day bangabot, ban kedeu kti ya ki, harai page himapi, haki social media, mentalai perwi pelong, ya ke dorbar, hangtai assembly, kadon ka live coverage. Pidai ban yoi, pidai ban page, mendai bangat tau manga. Mendai ubah Preston bunceler ketit. Renga keren ngaong ipi kati, ya kajing sisa.
Haba pila ejat benreu kata. Ko kini ki sau teli ki konstituensi. Ko kini ki sau ngot ki MLA. Ya tho ya nga. Ya tho ya kinong mau keruat. Kae ka ba pila ki kamba. Hala ijong i konstituensi jong pi. Kae ba pila le. Kabangating kalong baki pajba ki kon jong pi hala ki jong konstituensi yo ki rai kho. Ki bapli tang ban bam jab harom yo. Pi pat pilet pala keleng saudong jong ki lai po reu teli ki konstituensi. Namar ong upareng ken mawa. Charity begins at home. Kajing sedang jong ki baro de na yeng te. Na yeng swagen. De konstitusi swagen. Baki pajba dihajar kinong ani ko me karena kumubar den kem yoshu. Mo ulale bahayang ikata lale kata apo konstitusi jong i. Mdot kam shu hiro imat baniyat de kekejat hap shu yat bet tang dak beshu syong. Pi kita ki eke bangakwa banong ya pi. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.